Buradan жүрөктү канча айтайын? Аза чоң айтып берем. Томпай. Бушок. Ya işte işkireyli. Ağam açtı. Айтпа құрса өлі ашты да. Салам алейкум. Кандайсың, Майк Тайсондар? Қаяқта жүресің абу? Үйдөн келіп там, үйдөн. Теге карындашың карап койбойсуң бу? Қарындашыма не болып тұр абу? Не болып тұр қарындашыма айтсам? Тек клубта жүрөт карындашың. Кәй! Шына караштырып койсоң карындашыңа. Саға кем айтты сені? Сен қаяқтан білтасың аны? Мен карындашым көрөткен, сен карындашың күндө клубтан. Байли балдап. Абу? Тоқтап, түшіндірсең мында не болды аты өзі? Баба полюбила, парни она мамила, бразягу полюбила, она... Мыка университетте не жаңылыктар укам? Ау тіле жоқ, братан. Айтпайлы қойбойын бұ. Айта бер эми, не айтпайсың? Мына университетте ежекелер надел қылды, абу ке. Не кылып надел кылды? Мол, ежеке айтты, 5 минут 4-ке оқысақ, прямой 5-ке кіреді екен. Ана? 2 минут 3-ке оқысақ, 9-қа кіреді екен. Өзі бұл университетті мындай түрі бүтіргенге шанс бар бекен, жоқ бекен, а? Аға ежекелерің жептір. Мамырдың айлы түні, кеудемесіңді көк шөптің түтіні, болу керек еді мен. Алло, қандайсың, тоғызым Майк Тайсон? Жүресің өрбі, денсаулықтары жақсы, ақшам не болды? Ошо ақшаны ертірақ бергілей жанан айында. Сілерді күте берді, нерде көптеп кете тұрған болды. Не oldu Cıprak? Братан, сізге бір сунушмен келдім да. Қандай сонышың менен? Şu 4 жылдан бері залда машық алдым. 4 жылдан бері 3-ке толып кеттім, братан. Біреуді ұрелек, братан. Қантуы сол есек. Gördün mü? Cürek yok, kötem yok sende. Cürek gerek, ama gavdanı sana gerek yok. Bak, Trump'ta cürekin toyuğuz. Joğal. Atağın nazık askerlerin figurası olgan menen dık yok. Alo? Ananay. Ananay. Kimele özün kele, özün krasaysa sözü kürüsüsün göçürülü. Tam ekiden ulan çek, özüsüne videolu. Şişte kanlı takıldadım, çaçındadım. Temetizliklerdim bari çakıldım. Bu telefonun muzukası uyu alıp bakıldadım. Çasan bakın basasını, can başını çekmandan. Kayabısında kayaktan, kalıptadım barındaydım. Oturalım dost kızlar içinde maktangan. Men mındayım men teginde, dost kızların göz geyimi. Alarga da bir söz vermey, özün mızralığın sen. Tarımba, göyrüngü sen taqdırına. Göpner seni, özün kıldın bu vaktına. Andan gördü canı caşo yolun baştan. Maksat kılıp Instagram'dan çıkıp kettan. Kızı bosu kayılganda kaç yazat okuların жақшы деп özünce turup al. Салам достор. Мен бүгін бір нәрсені айтқым келді. Жашоо деген бұл аябай кыска нерсе экен. Эгер көп жашагың келсе аз укта. Эгер жашайм десең. Сенин адам баласы акчаң бар да, же болбосо бир дөөлөтүң бар да, сен адам баласы сыйлап урматтайт экен. Сенден ал нерселер кетти, жок. Сенин күндө акыбалың сурай турган бир адам бар. Sen alsız bolup bas alбай калсаң да, кор болуп жерде калсаң да, sen ойлогон адам бар. Ким дейсиңерби? Күндө жок дегенде бир SMS жазат. Ал МЧС. Şef geçir koy şef için. İkinci kayıtılama şef, ikinci kayıtılansa içime kara bıçak sayın koy şef, geçir koy şef. Şef başı hasta şef. Kaçak şef. Daha bir jolы şimdi klientlerge nita tamak, nita lagman kıla turgan bolsam çabuk taşlayın.
Bizim çayxananın after'de tökkönlerden akbarısınday olan. İlava ey, kız falan olsa ilava. Hazır çalıp taştayın. Hazır mıkı gelip başatan.